Neno la siku ya leo linatoka kitabu kile cha Mathayo sura ile ya 6 kuanzia mstari wa 14 wa 15. Kwa maana mkiwasamehe watu makosa yao, na Baba wa mbinguni atawasamehe makosa nanyi. Bali msipowasamehe makosa yenu, na Baba wa mbinguni hatawasamehe makosa yenu. Kwa hiyo hakikisha leo unasamehe watu wote waliokukosea, iwe kwa kujua, iwe kwa kutokujua. Wewe samehe. Maana usipowasamehe, na Baba wa mbinguni hata kusamehe makosa yako. Leo hii watu wamebeba watu kwenye mioyo yao kuliko kumbeba Yesu. Tamani leo umbebe Yesu ndani yako. Maana ukimbeba Yesu utaiona amani, utaiona furaha, utauona ushindi, huzuni itaondoka ndani yako. Kazi ya moyo ni kusukuma damu, sio kubeba watu, sio kubeba makosa ya watu. Samehe leo. Nimekuja kukumbusha kwamba usipowasamehe watu makosa yao, na Baba wa mbinguni hata kusamehe makosa yako. Samehe leo, na pia fanyika baraka kushare ujumbe na watu wengine. Nikimaliza kwamba hizi ni siku za mwisho. Tamani usamehe watu makosa yao, maana usipowasamehe, na Baba Mungu hata kusamehe makosa yako. Samehe, hajalishi umeumizwa kiasi gani, hajalishi una maumivu kiasi gani ndani yako, wewe samehe, na Baba wa mbinguni hata kusamehe na ataachilia baraka kwenye maisha yako, na utaiona amani ya Kristo ndani yako. Haleluya! Mungu wa mbinguni akubariki sana. Wewe unanitazama popote ulipo, share ujumbe na watu wengine, na ni mimi Pastor Musa Kilamba. Tutaonana siku nyingine tena. Amen. Lakini hakikisha kwamba unasamehe watu wote uliowakosea, na Mungu akubariki.